Empakeze z'omupiira gw'aboojo ez'ekyanga kya Ankole eriizooba zahika omu ruzaano rwa raundi ya za tiimu 32 kandi gamwe amashomero agarabaho kuza omu ruzaano oru harimu abaine ekikopo aba Weldon School, Mbarwa High School, St Kagwa, Ryonza, Nyabare SS, Ijomo Progressive, Arnold na Kivare hamwe na Gracious High School eya Mbarra eyitabire omu mpakeze omurundi gw'okubanza. Kandi ekikopo no kidefendinga wamara kuhika omustage kutwara national twenda kufutaho mu cyakana twarwo mu cyakana turi kutwa defending ekikopo kitu niyo mission yitu itonkishomero ntukunda kweta bo byemizano abo kuba bana butwatwine nabana bakugo muhanga gabo batekundire uko bayiko mu ishomero emizano netiyambo kugira ngo ubwango bwabo bwabasa kutebenkana yabare no manyango nikini ishomero emizano nabikitwa twa national nabo tuturiyo tuzana munonga Jono kwatabichi bagezi babo. The young OBs and OGs obu nabakakumza mbazana timu yihanga and other professional teams. Nyenchakare mpakeze nubweziragarukemo timu zirukuzana mu round ya timu 32 na timu 16 na bwanyuma bazane quarter final na semi final kandi zakamaririzo nezije kubaho ahizo barya Sunday ebyo bikiryaho timu zirukurenga 5 z'amashomero ga senior nizo ziriyo zihayanira empaka z'amashomero g'ecyanga cya Rwenzori eziriyo nizihindira ahishomero rya Kamwenge Vocational Secondary School omu district ya Kamwenge. Twabaha abantu babiri ba promotinga sports omuchweke cya Kamwenge na Kitagwenda ngeno history yitu na region age ya Rwenzori region ni mpango munonga. Asha kwa Aloysius Byamukama na Anthony Twine.